para. Kada vam neko u ovo divno vrijeme na ulici spomene balkansku YouTube scenu, ko vam odmah padne na pamet? Meni na primjer na pamet padne Gastos, OG balkanskog vloginga, dečko čiji su videi postajali viralni prije nego što je pojam viralno postao viralan. Nažalost, danas ga svi znaju kao učesnika raznih realitija i repera / pjevača, no kogod ga se sjeća iz njegovih YouTube dana zna da njegovo ime nosi određenu dozu nostalgije. Elem, na ovo postavljeno pitanje vjerovatno bi velika većina izostavila Gastosovo ime i pomenula Omču, Baku Praseta, jebote, jesam ja ispao iz kolosijeka. Čekaj da vidim ko je aktualan trenutno uopće. Evo neka lista. Muđa, da, čuo sam za njega. Serbian Games BL, Jana Dočević, Niksa Zizu, Anđela, Vještica. Moram priznat, ostario sam. Da, kao što rekao, vjerujem da bi barem jedan od vas trojici rekao Omčo. A i ne krivim vas, prema posljednjim proračunima, Omčo je broj 1 content kreator na ovoj platformi na Balkanu, te postoji velika mogućnost da vam dijete upravo sada u školi na pitanje šta će biti kad poraste, izgovara ime Omčo. A zašto i ne bi? Omčo je na svojim videima, na svom YouTube kanalu, za svoju publiku koju uglavnom i čini generacija koja trenutno odgovara na pitanja šta želi biti u budućnosti, pravi, pravcati idol i uzor. On se brine za svoju porodicu, brižan je otac, vodi računa o svojim stvarima, uči djecu kako se stvara radna navika te priprema mladince da u budućnosti budu savjesni vozači. Da, naravno da se zajebavam, dobro za većinu možda i ne, ali je činjenica da je Omer Nadarević zaista brižan otac, iako to možda njegove videe ne pokazuju, ali o tome ćemo kasnije. Za početak, vjerovatno najbitnije pitanje, kako smo? Odavde? Iz Pečnje. Kod Gate ona Pečnja. Znaš da su Sulejmana Tilića prikovali na most ovaj gradski? Znam. Kad je padao most. Pa da. I kad je Juso safaćao dol most, kad ga je digao ovako. Došli ovde. Osim u kvalitetu samog videa i produkcije oba videa, uočava se razlika u nekoliko stvari, od kojih je najočitija ona da u prvom videu očigledno postoji ideja ili čak i scenarij koji je Omčo htio da prezentuje, dok u ovom drugom djeluje kao da ona ne postoji, što je jako čudno jer pričamo o dva videa koji su objavljeni u razmaku više od 10 godina. Zar za 10 godina video content ne bi trebao da makar malo napreduje i evolvira? Zavisi u kojem kontekstu to mislite. Ono što je jako bitno je da potonji video posmatramo kroz kontekst vremena, situacije i publike koju je on prezentovao. Lično se sjećam da kada je prvi put video izašao, da sam ga neposredno nakon objavljivanja pogledao sa svojim društvom i da nam se u suštini svidio. No oni njemu slični iz tog vremena nisu Omču činili onim što je danas. Upravo radi konteksta kojeg sam gore spomenuo. Video su mu imali nikakvu produkcijsku vrijednost i snimak je u usporedbi sa današnjim videima bio jako loše kvaliteta. Dakle, tipični YouTube video content 2000-ih. Međutim, kada je Omčo radio te svoje prve video uratke, YouTube algoritam, reklame, adblocker, zarada bili su tek u planu i ni u kom slučaju bitan faktor u content kreaciji jednog YouTube kreatora. Što znači da je YouTube content, uključujući onaj Omčin, bio za raju. Ali šta se konkretno desi kada se u neku industriju vuku kanali za lične prihode i masnu lovu? Obično se ta industrija sa nivoa raje prešalta na nivo populacije, odnosno svi njeni proizvodi prestaju da se proizvode za određeni skup ljudi, već se katapultira u šta? Tako je, šire mase. I naravno, proizvodnja nečega za konzumaciju u krugovima širih masa, osim masne love, znači obično još nešto. Jako bitno, proizvod postaje znatno lakši za konzumiranje, ali da bi svakome bio lagan za konzumiranje, on kompromisno gubi na svojoj kvaliteti. Uzmimo u obzir rap muziku, koja je svoj ekonomski procvat doživjela u zadnjih 6 godina. Rap muzika je oduvijek važila za žanr koji ima jako mali potencijal da postane mainstream, jer je imala sve ono što prosječan slušalac muzike ne želi da sluša. Imala je
mnogo teksta, nije pjevljiva, teme koje se obrađuju u muzici nisu teme koje interesuju nekoga van svijeta hip-hopa i na posljedku izvođači su uglavnom bili muškarci. Osim nekoliko svjetskih i lokalnih zvijezda koje su napravile karijere na rap muzici, ona je obično stagnirala i bila praćena uglavnom u krugovima ljudi koji ili eksplicitno vole rap muziku ili su i sami rap muzičari. Međutim, prije nekoliko godina, kao što rekli smo, rap muzika je postala najslušanija muzika na Balkanu nakon što je prestigla široko popularnu i prihvaćenu folk muziku. Ali tu ima jedan mali problem. Ta nova rap muzika se pojavila u toliko promijenjenom obliku da je zaista vrlo malo stvari veže za njen izvorni oblik. Teksta u pjesmama je u istoj količini kao i ostalim žanrovima, ako ne i manjoj. Pjesme se obično pjevaju ili pjevuši, a ne repaju se. Hardcore teme poput betla ili reprezenta su iščezle i zamijenjene su nekim drugim površnim fantazijama koje ima skoro svaki mladi čovjek. I na posljedku, žene su postale sastavni dio nove rap estrade koje svojom pojavom dižu gledanost i samim tim slušano u samim rap pjesmama. I ukoliko svu tu analogiju primijenimo na slučaj video content kreacije na YouTube-u, principi se ponavljaju na skoro svakom koraku. Ovo mi je jedna od omiljenih vježbi. Mislim da sam je ovdje radila sa 15 ili 17 kg. Radim je po 15 ponavljanja u 3 serije. Ugled i renome content kreatora na samoj platformi samim tim bivaju znatno degradirani, barem kod publike koja zna da prepozna kvalitet. No, kod jedne specifične grupacije, taj ugled još uvijek nije degradiran, jer ona sama u suštini i ne može da prepozna kvalitet. Koja li je to grupacija? Tako je, inženjeri drumskog saobraćaja. Šalim se, naravno, to su djeca. Živimo u dobu kada svako dijete starije od 0 godina ima svoj sopstveni telefon ili tablet. By the way, ne li vam je pun kurac izreka tipa vidi ti današnju djecu, svi imaju telefone, a ja u njihovim godinama jeo pijesak i zemlju i plastelin i gold. Pa kogod tu izjavu ponovi, ima moju apsolutnu podršku, jer ne može mi ba niko reći da je to jebeno normalno. Helem, djeca su publika na koju se uvijek možete osloniti jer nemaju moć odvajanja kvalitetnog od šrota. Stoga čak i ako su vam videi gledano sa tehničkog aspekta apsolutna kravlja balega, oni će da vam baci like jer ne znaju za bolje. Ali, ako cijel svoj content podvrijediš upravo njima i praviš videe samo za njih, oh boy, odrasli će te gledati kao jebenog šizofrenika, ali za tu djecu ti ćeš biti idol i sve ono što oni žele da budu kad porastu. No, ja iskreno tu ne vidim nikakav problem. Svaki proizvod ima svog konzumenta i ako je namijenjen i prihvatljiv za taj uzrast kojem se plasira, nema potrebe da se u tom slučaju bilo kome bilo šta spočitava. No problem u slučaju omčinog kontenta, pogotovo u posljednje vrijeme, je što njegov kontent i nije baš namijenjen za mlađu populaciju. Kad malo bolje razmislim, nisam siguran da je ovakav kontent namijenjen bilo kome. No, iako mu je video kontent u najmanju ruku bizaran i neukusan, ako posmatram Omera Nadarevića bez vela YouTube-a i plejade prilika lošeg humora, vrlo se lako da zaključiti da Omčo i Omer Nadarević uopšte nisu iste osobe. I da Omer u ovom slučaju pseudonim Omčo za sobom ne nosi samo lice za YouTube cover, već i čitavu paletu osobina koje se znatno razlikuju od osobina koje on u realnosti ima. Ako je vjerovati raznim internet izvorima i Omerovom kratkom izletu u reality vode, on nije imao ni malo lak život. Rat ga zatiče u godinama kada je trebao da bude najbezbrižniji, a ratna agonija koja se mogla osjetiti u godinama nakon Daytona osjeti se i kod njega. Neimaština i preživljavanje katapultiraju mladog i bezbrižnog Omera prije vremenu emotivno odrastanje koje na jedno dijete mogu da ostave jako teške posljedice. I nakon što se postratna atmosfera nešto smirila i nakon što su vijesti o relativnom državnom napretku smirile ratne strasti, Omerova priča postaje još teža. Mnogo teža. Da život nije fair i da postoje velike šanse da vas pogodi nešto što niste zaslužili potvrđuje činjenica da nakon teških ratnih godina Omerov otac dobija apsolutno zatajenje oba bubrega i preko noći postaje medicinski gledano jako težak slučaj, što je za porodicu i samog Omera bio jako snažan udarac na svakodnevnicu. Odjednom mladi Omer postaje jedina osoba u porodici koja aktivno može da privređuje, ali da sudbina zna da bude vrlo nekorektna i nepoštena pokazat će nedugo nakon toga i bolest Omerove majke. Omerova majka obolijeva od maligne bolesti kosti ruke, takozvanog osteosarkoma, vrlo opasnog oblika karcinoma. Omer se također 2005. godine oženio i dobio sina Džanana, a brak se nedugo nakon toga raspao jer ga je žena prevarila sa bratom od tetke, odnosno rođenim tetićem. Omer također kaže da je još uvijek voli i da joj je sve oprostio. Novu konstataciju mnogi su karakterisali kao patetiziranje postojeće situacije i traženje empatije, a s obzirom da Omer ima historijat lažnih svjedočenja radi empatije publike. Dragi moji prijatelji, žao mi što ovaj današnji video neće biti smiješan. Volim vas, vaš Omčo. Ja se nalazim na hirurgiji u bolnici.
da mi ispričam sve detalje, šta se u stvari sa mnom desilo. Dobio sam poziv od svog prijatelja da pijemo kafice. Izvinjam, na mom licu i vide tragove. I stvarno više ne mogu pričati o ovome, kad pogledam ovo... Ovu konstataciju nećemo ni potvrditi ni opovrgnuti, već ćemo je proglasiti plauzibilno. U posljednjih nekoliko godina Omer je također odlučio da aktivno uključi sina Džanana u svoje videe, kao i svoju majku i ostale članove porodice. Nemojte me pogrešno skontati, video u kojima se pojavljuju članovi njegove porodice su apsolutni cringe. Ali to i naredni koraci koje Omer poduzima u svojoj YouTube karijeri, kod mene lično okarakterisat će ga kao apsolutnog genija. Video materijal koji Omer stvara na svom kanalu je u najmanju ruku užasan. Humoristični aspekt njegovih videa je od suptilnih šala evoluirao u hrpu grimasa, prejedanja, izderavanja, stereotipa i karikatura. Satira koja se prožima kroz većinu njegovih videa izgubila je boju i sjaj onog trenutka kada je ta ista satira postala svrha sama sebi i izgubila uporište u realnosti. No, Omčo je upreko sumnjivim kvalitetima svojih videa uspio da bude broj 1 na listi balkanskih YouTube content kreatora, a mi se pitamo kako? Pa, jednostavno. Omčo je iskoristio publicitet koji je imao dotada i počeo da štanca videe koji su komplementarni sa YouTube algoritmom. A s obzirom da su YouTube konzumenti većinski djeca, content kreator ima dosta više šanse da mu videi budu predloženi djeci, što je Omčo itekako iskoristio. No da je Omčo apsolutni genije kada je YouTube u pitanju, on pokazuje stvaranjem novog YouTube kanala, ovaj put za englesko govorno područje, i malo je reći napravio pun pogodak. Videi koji Omčo radi na svom kanalu za englesko govorno područje su... ma bolje da sami vidite. Wow! Wow! Rainbow Spider-Man! Wow! Wow! Rainbow Iron Man! Wow! Wow! Da, vrlo bizarno reklo bi se. Ali ovaj put ispod svakog videa na ovom kanalu stoji odgovor na pitanje zašto je ovaj kanal toliko uspješan. Da, oficijalno je dio YouTube strategije o kontentu plasiranom isključivo djeci. Na gore pokazanim videima primijetili ste vjerovatno jedan zanimljiv pattern. Poenta videa je obično vrlo jednostavna, uglavnom je cijel video koncipiran na vrlo učinkovitoj premisi. U videima vidimo mnoštvo poznatih likova koje vrlo lako prepoznaju djeca, krenuvši od raznih super i antiheroja pa do svakakih poznatih pop kulturnih protagonista. Publici koja to gleda, odnosno da, djeci, sadržaj videa uopće nije bitan, sve dok se u njima pojavljuju već pomenuti likovi, prožeti raznim žarkim bojama koje upadajući u oči motivišu djecu da satima bez prestanka pritišću tipku next na tim istim video zapisima. Drugim riječima, stvaratelji ovakvog kontenta jednostavno jašu po hajpu izrođenom iz ovih filmova, pjesama ili igara. Da li je to pogrešno? Naravno da nije. U etičnosti takvih postupaka dalo bi se diskutovati jer takvi video zapisi uopće ne doprinose normalnom razvoju djeteta koji to gleda. I takva djeca u kasnijem dobu obično počnu da ispoljavaju znakove depresije, agresije, strpljivosti i neambicioznosti. No, to zaista nije problem samog Omče niti ljudi koji radi ovakav shit content. Da li je recimo McDonald's kriv za pretilost djece? Naravno da nije. Roditelji su ti koji trebaju da pedagoški odgoje svoju djecu, kontrolišu šta konzumiraju i nauče ih nedostacima instant sreće i dopamina. Pomama za ovakvim tipovima videa kod mališana je ogromna na zapadu, od neki od roditelja su javno iskazali zabrinutost na javnim internet platformama. Omčo naravno nije jedini koji radi ovakav vid video uradaka, postoji hrpa ljudi koja se time bavi i izgleda da svima ide jako dobro. Kontent Omera Nadarevića je shit. Tu apsolutno nema nikakve potrebe za bilo kakvom raspravom, ali Omer je pokazao da se sa kvalitetnom strategijom može dostići određeni nivo ukoliko ono što radite posmatrate kao biznis plan koji želite da ostvarite. Omčo je kroz svoj rad na ovoj platformi dobrano popravio svoj životni standard i životni standard svoje porodice, što je u svakom slučaju jako pohvalno.